yagambo bundi wasakuteka tiyagambo kuri mnonga nebi byumu cyakwebembeze cya science kugira nti hanga tubasanga bitari science yeba mu webare kandi mwebare ni mugumisiriza batiyeho TV Gw'Ebyobutegyeki amazina ni Tracy Robert kandi ndi mu kibine cya FDC nashitama shankibire nyuma ntegereze point nkemwe na ngibiri ninga solutions zebezo bebi ebitwi no mwihangere onkanengera ngo abakutureba mwageza ho kutanga kureba ebitwire tubagambira itwe nga FDC ngo ihangere tine bebembezi ahabo kuba wabo ryo mwebembezi wa family ukashanga umukaza nakuguza terizo atwagiye tutingumanya atabana baza kora tuza kumurika batutingumanya niyo nimbari ndega muhajiro ndiza karagara bazaka kuyamba nabaya kutambira abo kuba ekikubantu kurata nabana kurugayo bakaba no bayibembera family yawe umugamba kwa president automatically ngaburijo expectations niyo yandiba bore hina abandi aboko nantaka expecting kudirisi ya twereza nga solution kandi cyo yakora ngweni kuri naba predicting ngo koreba mba betting na abanari ngo ukadenga 10 abo kuba president ogu emyaka 36 tukubasa kurimwe bintu imyaka 35 rero bakagira ngo umugwa 36 ngora abikore ninjira mutwine kumiyamba bwana RCC nimba niyo kubasa ka president umuyambe umutase umuhereze information iti reka tukutase tukuyambi hangeri abo kuba nimani ndiye buri mushamuto kandi ashomere no basani wako atabenziga no basiga ihanga kuriyebembera kusingo kurwaso mu myaka 8 kandi wakaya kigambire ngo warenga imyaka 5 nuba warenga aho shemere kuba no koma kandi nuko takine birohozo bihangeri mwe bari munonga mutejamatu tworozana yeba Douglas icyo kwanza nenda kusima Innocent nenda kutangira batari wanje bari mu studio na funomisha mukuru witu arasibwa na former RCC wa Masaka ni mkunda munonga mbetaka funeka kishakustamana wa platform eji ni stamana wa platform zezindo kana semero kwizo twegitaho abinje bakunda RCC heru ahavwa literature yawe na ninjere yo kureba mu bintu kureka kantu kaceka cyasi no kugira ngo ace kuri yo wayero igituruko Rwanda kumwiha kureba ngo aje side eje yitu twatana seje turemutwa yangukiya no wanyita sima Douglas binjira ndira kari umuntu wa burijo kandi ninye mu Rwandezi w'abantu bahanze yeba bwana RCC nenda kusima management first of all ya AGTV kurangu nota isabantu kugira kibayongeraho ayihangere president yagambe ibintu byinje kwatirine ni economics na science ibintu bya petroleum versus electricity so oya our FDC yategereza nawe itwe nkanyo mushobesa umwana no gwa kuya zero nashashura school fees so ikiya nagamba in summary yagira mugubisirize mugumizemu nimukore ibintu kokumena mukora ahubwo yagamba ibintu byikora subsidies abinjira benda kugira ngo ibintu tubishare konka amahanga gabishazire economy zugwiye mu birebe ibi hatogura byariyo naye n'abagande ngo mukasheshe umonyo twagusharaho hatabantu ibyo bagura mu katare mubemuyo hatu supply ko kwamu ahubwo norebe ikinta kwaza kumburemingiraho nuriya twena turashobora umuntu atakashunurwe wamugambira kwija kwa Yesu nabaza kugira atogwe kumucenga wahurura kandi na Hosea enshura ya kana mushuro umugwa mukaga ntigira ngo my people will perish because of lack of knowledge wachireba abantu baza korecerera abo kuvugwa okumantamanye yes president jahariya na engineer hii mukaga wakama RCC ebintu
ya no enjara mugine nicyo kureba nituhereza abana moka tubahereza na final exam ningira moka tumwagitegereza so kureta so but the truth is that that's what we want to do kandi amahanga gandi yakushobora no kutwatandikiye na covid ono gutakukimanya so ningira ngo abantu bitu ekirungi nyine my former chairman kandi council abebembeze umurumo gumwebembeze sebo no kwereza abantu amasuku wakireba to give people hope. Are you getting me? As a leader you must speak to the population. Kutwa tutaha mwana mugambo ibintu bya save mbarara. Yes. Ekuza kuba hebro mo kunyasha. Yes. Ego muranga twiguta mama norebe njure buzire. Kandi rero bakwe kubura abantu bakwiga. So ni point maiza Kacheres our mayor na timu hii. Yaba tingumanya abo batinga barebere mbarara site tikarebere babine environment officer. Jekoni yasinuwaje. Aha. Then hariho nijo ka site prana. Na waroho katuje mutubaruhiri. Barakurusha. Mu office majima. Then twatwibona district no site engineer Na waroho. Kukwereka omuntu yateka hoteli omumezi no kuba muhire plan. Ne plan. Na plan. So teko kureba plan wambara site. Eza twamutwara mu Rwanda kuchebera. Mwena muswena teko kupata tiri. So that because you see ensione yune wa president agamba credit. Hati kweli kukuwa ni programu muza kwiruka no banzore bechimeya wa They are saving everybody by running. akozireki meya aizere na engineer na RCC bazahar mujere bagira ngwiwe ecyombe ko kiryo mizi sebo nutego kukihawo Bakabanza baba wanaone. wakirebecho hapo twagenda kusavinga district engineer district city engineer city environment city plan twagenda kimwari ya ni active mube mwene bara erukandikira simu sebo twakwa 1 week to shift ejo bara wagireba hati nibwo kuba exoneratinga nibwo kumayambo mu rugo bagukozire tebabira bagaratia enshura yakashatu konka aha kuba ekintu kwenda kuyisistingira cyambara save mbarara Yes. Rwizi twatutafunira mizi endezito nazakwaho wakireba abantu tubakuza kwiga nibyo byuga yo nagamba Natwageza kugura. kukasa kora RCC. so ejo topic ni njima yangu imwa ahubwo Somera TV abagarati yo kwakisha tubabukinga. Baza gushobora. baza Baza gushobora so ntitwatwenda Yes. twatwenda abantu bitu tubahereze hope. Yes, iwe owayombeka higuru ya mizi toyinaho kuza ko kaba kwereke ngo niyo nagaza kwaho niyo koreki niyo that is the truth. True. So ebyo mwagumana murabyaho bimwe mwenda kudiscuss ngo bama warugire kuriya ebyo abo bikahokana Wanje. ni kugambira ka honorable ngo nta kintu biga kugura imodoka we hatu na yenda kongeraho za V8 nitwendimwe abamahurire nimwe mutuyambe muturafune ba RC1 batu abantu bona abaryo mizi tukune list ku rugamba high school umuraro kwikakaza kuri hanze niganye dina babanda Tetekaro. dina babanda batware ba refranda ninga ba fast bagume babashabire bursande Amezi katabatwara. Okay. Yeah. GNTV program Omushana Gw'Ebyobutegyeki tugenda mwico. Obama nabucye abafuture. Kandi reacting hanshonga ya president. Kebari mutekanisa programu ndakusima management ya GNTV abo kuturekera hakire nkaka tweta kugira ngo tugire showbiz twagambaho kandi umurimo w'umutano ndakusima abakorera GTV ahabwa umuramo w'umabiri mwaresere nyuma hwaha
ubwa biguru LC1 na 2 na defense abo shonga zitaka ya Uganda no kusima washitini saho na reborokara I think for the first time team kira kumusima kunga kwakoze nashonga yabataka rero kwata abantu bo mu kabakurenga rukumi plus abo umushuma bire hitaka yarazingireho akwenda kuruzitira bwero kibire cy'urugi ko nkanyenda no kumwirusya ashonga zikushakezo zishaka harmona herese wabura sisa simwe Steven ayisaratire nduru babiri bakoze ndeke shongoro icyeshongoro cyo gushuma bwitaka mwe rwashanga bataka bakora icyeshongoro kigaba abashuma ikibazo kimanisa mu tiro zo mu ndira abantu kimanisa mu tiro modereta takashaje ku Rwanda n'icyayi kumubene muri yabakite cyutegeye bakwangure medali emedali netandikira bishayi n'umucana so hate bishayi ngebyo mwaba abantu ba yeba parent Obama hata kunari aniwe kurusenda nazo kuga chairman n'icyayi Obama yangura chairman Obama gisena kandi arasise nagamba hinakaga ndashonga njani njya kugera upotingira kimwe ni kanwa MK abana bo muntu kugera ukunda uwo muntu ukira ukunda tari akagamba taranda utine tishayi ntabwo icyo nishaba bukire kwataho twabahereze sandi y'ibirozonka tubamwakoze nashonga bicaye cyawe harwe kandi ukira abareme ituntu tujya kuzikora ntabwo kwantu mo kutwikoraho kandi nyenda kongora kiretingo shitinsa no batamao aho kwehangura umurimo murungi ugamete mu gihe rwaniseraza ya president Museveni wabanta bingi batakacengaga ubarukwasa kuja kurganise kandi batamucengera abo kuba no muntu utakunda gukora weka umuntu urukugera uti no turabeta kwicezana mbe bitegeki konka kundabe narebo ine eco kubasa kutayita fare atunguka yihanga akajya tija tukure hamwe na ubwo nawe umuntu murubi muno kandi ine wayangere nacaguranye tumutegerize na bese tumutegerize ngo irimo abantu bariyo kwa bakurebe TV nimbashaba mu rugo mu ruzyo ibyo mu birebere ibyo mu ruzyo manyanyo wa DP manyano ante mu chamuntu meka mu chamuntu mu dotine mu parliament no mu yangariyo otinero sifa abona nimbashaba mu mwije webita government naremu yabo ku government ndagara sintu basakora nabo abantu bakandi barebo western soburu bafoso ngoma kari mu FDC ariyo nakora je mu rubundi buryo mwe naremu ndagara sabiyo naija nabacagene n'abandi bamucamuntu ntabwo ejo mugo mu ruhuzyo ejo cikuru munonga mukore ntungu uko yimuri abo kwa government robe kwera n'umugite kwenda kugura TV ninga kwera umushoro gwa TV ninga kutira mu nzu amashanyarazi ana namushazo nizarenga umushayeto yakada kandi program eki Omushana Gw'Ebyobutegyeki wasa kwata GNTV ahasimu yawe uri kudownloadinga Afro mobile app yo TV app kandi iwe nwasa kugitungirana na aha YouTube channel yitu tuli live GNTV Uganda noteka mu GNTV Uganda aha YouTube wase kwa notunga program ya Nyamurungi Omushana Gw'Ebyobutegyeki live Star Times bibiri arunamwenda abona na free to air decoders abantu bakasese abantu ba Fort Potro mwebare messages tutungire kandi no tumwa gufutugarakamo Innocent ARINAITWE nigenda nikufara program weji kandi gufutwa ndeba mu studios natayisaba manzige rigaza kwajana hanshonga shonga ikwatagine na umukago gubireho rwagati y'ikibina cha NRM hamwe na Democratic Party enyuma ho President Museveni akabasa kwanagira ngo umwaka 2022 arunago ebi opposition neza kwa yakwire umuyihangarito ya Uganda kandi tukareba bamwe umbabahakanisa bamwe gitaho gwirowe hata iturigambira President w'ikibina cha Democratic Party Robert Mao yarahisubwa nka minister w'Ebyobuteka aguza kutandika imirimo yeye ukurunji izoba rya nyenchakari ejo niyo shonge twenda twajane echichitekanka hi evina na mnongo mu ihangarito cya Uganda izafutandika na RCC wetu weware moderator kananye n'umuntu wo kubanza kwija hiciro so turanijaho rwa mukaga kandi umuntu wo kubanza
ushanga abagiga nk'abo baramenyanye abana birengeje nabo abantu kaje so ati icyo kubanza twine kwetegereza ibintu bikatandika bito hati history ya Uganda ningashi itwa washomesa byafayo urugaruka mu wenda nkaga ni ibintu bwo twafuna independence atubwa independence obwo tukatwine binanka bishatu ekeri UPC DP na KY kabakayeka now kabakayeka in fact Professor Mutibwa we nakira kushobora utatuye yo mu university UPC akagieta United Protestants of Canterbury so kwa utari mu Protestant ubwo ndagize UPC DP ekeri ni ya papa kabakayeka wanyihura ya buganda akiri ya Uganda so ibintu byatabura abantu twija twafuna referendum mu kaga nena ya Buyaga and Bugangizi hati nice bare the Lost Counties twija twagira bakweta kabaka crisis 1966 1969 move to the left bahani kachata kwachirewa 1971 obote bamwihaho agiro mu Commonwealth Conference ukataka ikiroko hakabaho crossings aba DP actually Basil Bataringaya n'umuntu wanyu kuno akari muri secretary general wa DP yatwara abantu bon obote kurugogo yakoma ba minister kabatana wahora so ebina by'ubutegetsi byakoma bya dini obumwe na tribe kukwachura so kwika rukumarwe na shanzu na mwenda Uganda ikategekwa ba president bakwikabana kwa shanzu na mwenda kwisi ya kinama aho kwa Moshi conference yagirwe ma Professor Tarasisi Kabwegere ekarugayo bija batahurure professor iforure so mwana mwenda wa professor kutegeka Uganda ikategekwa professor wao professor rure nabo bamwiyaho so barita Benaisa Benaisa kuyaragaho haza umuwanga n'wabera chairman wa military commission deputy wa Museveni kinana batera karuru UPC yakakuruko yakakora changa this ni bajyago yasinge UPC so nureba kanya ko konga tukatwina bo wa president so ebyo byakura abantu bajyamo mu mwiruke muzoko no the presidents if it is economics which I know the per capita income of presidents Uganda has ever had but there was nothing moving ngoko kumanye chigabo cyo bakweta NGO nothing going on so from 1980 to 86 so people were just there UPC ni shongoro byayo ebyingi so egume nabwo muwanga baba kuba bire baga kabazo parliament baga 86 niko yari mukuje so ushanga the national resistance movement can try to demystify the political history that has been characterized by political instability so itwe twija twagoreba kwete movement system kwena ngo bina obumushinja yana abasa honorable na abasa Robert na abasa baze ho individual merit kunga bashinja barumuna mawogo hato wa joining the government bagira ngo no we have to go to court, we must have a referendum, we must open political space ebina bakigura konge bine mwe bakabyigura ni kuganira amazima moderator emine mwe wabikigamaga kuri yo wanje ushozo rwenkanje nabasa kujya muri kombaza kwento tubakubimanya people don't know those parties konga bashija echoba yambere we kingumanya some political parties no kwija radio omwe shango mushija ine kibina ruwe chairman atine vice atine secretary atine treasurer atine even the NRM sometimes they don't meet konka bo in a structure wazo mutawe nuko muno yangu siteme site NRM cha personal level vice although the structures of the party are not vibrant what level so bicho omwe professor ya burzi in Africa do we have parties in a scientific sense
You get these are philosophical questions. Now, when you have a party in a scientific sense, ekibina kikora kita. Ekibina it recruits. Ekibina kine membership card. Ekibina kigira retreat. Ngaba RDC atokubara cya kwanza. Ekibina nikikudisciplining. Abakora kine structure. Ekibina kine recruitment. Ekibina nikibani kishoga. So warebe ekibina, ekintu ekibina ubuhango bwacyo bakimanya for political positions ezimwe no mwihanga. Wakireba ku rugahero C1 presentation hati irebina ebikoma eza masaka ebindi nibikoma rya tonde ebindi nibikoma musute. So waza ko wanje kuriya tokabaso kuchura. So oshanga, do we have those parties as in a set now? Hati wahurura Robert Mutatanga ya President Museveni tine kiyaga. Now ebibina omahanga gani bile alternative view. President yo wahurura mutine kiyagamba iwe n'ugamba. Ntabwo kuba kwantu gamba mu UPE abana tubashashuriye sende za UPE. Imwe nkaba opposition mukayiro mugira yes tuzokushashura UPE kandi buri mwana yakayishomero rakine ibirye koko. That is alternative view. Ekiteko ekikukira hakitu. Wakirero ko kaba mwe bakujuma enare mutine cyekose iyo kwa ija okoraki. Because tukuza kugira ngo batubutegeki twije konka no te ko ine program. Ebibina bikore bintu kabisha. yes Ebibina kukikweza kutwarwa entebe. When you get into power, you now formulate, you put up a government. Konka kwenda ngosi abantu buhereza constitution ne kugira ngo power belongs to the people of Uganda. Mawo ta joining NRM party. Hati cyo kwenda ngabantu abakutureba I joining NRM government. So there's a difference. Yes. Are you getting me? NRM party, you come to Chadondo or handing over card yawe bakwiye. Nore ano buyana arahira ariyo mu yazure guri n'abantu bijana n'abaguri. Nicyo kimwe wari amahanga kakeke harihora y'Odinga akajurika government. Wahura yashanga yo Uhuru Kenyatta oyabira competing nawe ahabwa president. Konka cyorebere mu bantu bagamba nenugu. Ati no rero kujya muturyara TV yedini konka abanyankore bagire mfumu zabo no mfumu kuno ni nyingi. Umukaza karimbura mukiba atire byituma nakihari barakamuhereza. Hati no kugira ngo nakihari we Museveni amweherize we minister wa constitutional affairs hati no we custodian w'amateka. Oborenda kwibite kandi na constitutional reforms. yes So ndekitema kandi abakumugirira itema se body bakagiruga mukare hati bono benakora iki abantu babigamba hobona hati gogo kuriya na TV abo bona bakagitoroka mukare hati nzo yarga area national park hindi twonero ya enzo zona zatoroka mu iwakameno hosigire nokora iki so mawo reka turebe byarakore na government kandi we yahise gukora na government so itwenda service delivery kandi twenda abantu bito mu byaro betegereza wareba hona reko kansara na leta kintu mu cyaro nakore iki neki iwota mutementeje musabonje ugunabimanye ware chairman RCC ya leta wareba RC5 ya leta iwojiroti yebare nitwende bindi after all of twist akagira ngo we thank you but we need more. Mukireba abadipi nitubebaza kutwamaho tugani mwenda bani ncende bani nabandro mugasogwe kibina ko kubanza niko kwa church is to recruit membership warebe kibina ningende kitwa barisabende utine nyana utina watu wa president nizo ibira zitari so ekibina nikiteko kandi mureba onarem etaka byane waba noreba rusoroti obirari chief mobilizer wanu woman Frank Bear wanu no na rutaka rwa ajunuru atumanya archbishop kwa kwika diocese ari Omushana hariho bwakubura injiri
abantu bakakwatwa mugomba no kukibina batakubiga hati wano manyango uryokwe nogira ngo bamuguze ecyo kubaza bana bagura abantu harakatari kakwa kandi ukimanye kiwe modaleta ni mato kugira kureba umupira ne hatimu eyo kumanye strong mu Europe itakurukutinga bazana basiki tero kandi nitwa bayinare wano enda kuba relevant mpungu shiro ngo ile cha mpungu ile project wa MK making sure ngo abana barafai brand aribeti bibi so that ikintu wakitambuze so itwe ningira mu mawo bareke kumugamba ubyingi ngaye ni ngamba bindi ko nkakama umuntu finally nyenda kugambira ngo kama umuntu niwe sebo moderator one recruiting atoka monaga because of the following is an accomplished lawyer, former guild president, former chairman of C5, former member of parliament, former presidential candidate. So, iwe Norondo. GNTV program ekiri Omushana Gw'Ebyobutegyeki anoza kwiyitaho aho kwisho aha namba yitu ya noto mushanju mwenda 12 55 ishanju n'eshatu noti mushanju mwenda 12 55 ishanju n'eshatu noza kusendika ubutumwa bwawe nza kuba ntushoma rekaza wa honorable Kajubi Moses sort of debate. Abagana n'abagiga abagana mbajandra Gw'Ebyobutegyeki so wabanyamagara uburugo gukora kiko hatu bakachinda urambuye uganga ngo wezimbira akayu ati I want to thank you, RCC and the panelists, moderator witu. This is a very good number mamulungi munonga ekyokubanza Mao noha yamushobolaje. Mao is a brain in Uganda n'obwongo bwenyini is a patriot national leader globally is a mwitenga one of the best lawyers b'emyaka egyatandikibwa lawyer mu Uganda. Yes, this is it was a scarce word. In your profession here is scarce. Komgomboro yono koboso ronda lawyer kolaki abura kongoshanga bo. So I think Mao is a brave. yes Yana gamba international forum. Relevant adina gamba. nurigo mutiya So some abantu bajyanti mbwenu inaremu Mao bagubaresiro umuntu ati twakumanya they don't know who is Mao. Chimwe kya kabiri na an accident you see Mao is also a freedom fighter. General President Museveni at Nyweni Savarwan. But when Mao and his kind, now when Savarwan, you remember Arakuzum Shaka Sudan, Peace talks. Peace talks. yes Kwenda kusenda Kone, no squad of Sinj. He did that. Yataya Magarake, he had a group of intellectuals, bishops, and some other people. Is one of the factors you remember it was a cut-off zone. yes Is it Karuma? Zakuria, the Kaveri Ketal Uganda. It was an no man's land husband, where at Forum Korachi. So, Mao, talk about commander-rating of Uganda. Chimwe kya kabiri wareba Mao omutipi okawuka yayashoboleraho arebina ebikwenda ebyabenda kwebembere ehanga biryamba musinje gw'eddiini biryamba musinje gwa tribes ebikanenganda
now you can hear KY kabaka yaka kabaka yeka naye kabane nenda kola ki kwebera ihanga hata itoba na abina mugabe abina ki so kabaka yaka in fact I've realized that kabaka yaka is even once to come back yes kabaka yaka waza Buganda aho no bravo kwenda kugaruza kabaka yaka yeah no yes no now hata na wao barum they are criticizing Mao. But now Mao with his lenses, alina relevant ihangeri inekutambura musinje gwa government intergovernment abakwiye gukorera hamwe hone kintu kibi kwenda kugira yes we have ideas now brains of ideas tuyo kitukureba kitukureba why don't we bring between government and so if you read a brain like Mao, by the way, in fact, Harumi Hangom is not cafe governor of Bank of Uganda. yes Professor Emmanuel David. Now, the government, the president, now the government. But you don't really bring who can replace the governor of what? of Uganda Of Bank of Uganda. Kunkati wasa ngomu opposition aliyo mutali kuwasa kukora je ndawasa kumusiga n'umuye. By the way, there was some person agambaga abivuga mu birungi bya economics na fiscal policies nachi aliyo mu FD sokwe and that person will the president must work very hard. Omuntu ngogo yiza mutusemere yarugamuka kuki. So I think Mao kuza cross the kuizoku akozero mu mungu jinonga first of all I want to congratulate him minister iba muhire ndyakira kugambaho intekatekanta we shall move the nation will move a step abo kuza kwa Mao. yes Then hariho Uganda hatari parties ezigamba. Some of these parties are blogger parties are blogger. A blogger n'omuntu ari kusitamaho nawe buri mulunjota akandika cyakwenda akakwandika ibigambo ibyakwenda akabizimbisa akabiha abantu abakora kucenga batetegerize bakabitwara. Bazuma abantu bakora ki and you have realized that those ones are at Mahoba Mutandikiro. But Mo is a strong person, is strong enough to represent him when let come what may konke hangari ne kora ki kutambura. yes Ekyekyo omukago ate aleta mukabi bishabyo zungu onkari katuzacha Mao cyakozise akozise represent when I don't come up with a cooperation. Harium Kabu with alliance. Harium Kabu coalition. Conkawana naenda cooperation. Cooperation chimaisa chimwe na alliance. Alliance chimaisa tuwakwatebya webyona. Wa bitayo mwaba bantu mwaba muntu ki omuntu. Cooperation chimaisa ndinyo kangu mo konka tukoragana. Ndi wanje ndete biteko bikombe kaki tambure hamwe so echo tichibi tichikumesa tichibi yako zechi achikubisa ati na mbene mpura abantu dipeltiransi njaje bijiremu that one cannot work. This is a cooperation echo nchimu echa kabiri kokana manye kuzomu no manje kuvuta minister na wali namba yakanga yumihana amegoro ruji minister. By the way, minister sits with the president, but minister must summon the president every month. Every Monday, kusitana na president, ukaleta handiko byawe, ukaleta amagezi gawe gona, ukaleta meza kukutambuza ki ihanga. No hata kwenda kubejo. But the minister is nearer to the president than anybody else. Nchiwanchi manisa nta aliyo ati yazo mlani yaki yenyine ukabura yukabura government nayo kwelembera ki ense Uganda. So I think oyirehebyo kugira ntagire kulya agire
abandi bagira nti mbwe ningira maho aize kombe kihanga kandi cyagiremu ncyasime kuba nakora nazamo ekindi abandi bagira nti maho aize wing now hurire aize n'inkitos but now you see the party abantu bashatu bakuru party president secretary general muna executive what some of the executive members of the party what Mao is like a president is on board is on the secretary what secretary general Dr. Siran is some of the key members of what so and some of the executive party members of what of the party including the chairperson of the what which mean because there is a president and what katumujyo aizirewenka atotenga olebo umuntu akushobera last year hakaba hariho urukiko rwa party top organ of the what the party bagamba cha corporation bakagamba ensonga nyingi zikaba zikabinishatu konkabi ya mention guys ibi kugira nti one there must be transition. But when you are championing a transition to what to the government, that was a key resolution. The members of parliament bakaba kozechi izune mananga mohali na wabuzi katabe tuyo muchiko amwe kugamba chako achokora na government hatsa hezi kamwatina nanka kamuyungia TV muka. So I think Mao has come and is going to add some credit, is going to add some and we think we shall move. Yebare Honorable Kajubi Moses abwa etekateka yeje GNTV Uganda aha YouTube channel yitu noza kuba noyitungira kurungi program yitu Omushana Gw'Ebyobutegyeki kandi wakusendika message sendika note mushanjo mwenda 12 mushanjo neshatu kaze owa asimwe dagala sibinja yebaro w'ikisayida se nyenda kongera kutangira abarukutureba ubundo murundi kandi isemererwe n'abakama banje abiguraho murama demwari kunsemeza omuntu kwakuba ari mu opposition ogwe ebyakugambanya babitine bakuru chondo babiste akwakuba ari mu opposition ebyakubana atesa ebyakubana habura babitine ki makuru kunkaba musona sonero kwenyuma msiza we tatwegitamo msiza we bacheza kumukwasa nuba kubanza kumpraising itotire kitwagambe hati no urakajiviwa urara sisi ha kuba kugamba mawo great play necha kongo babira byo mu opposition ha ibyagambo ubwo takora ki takomanya ejo nchishemeza muno kore getina ndagambira bakutureba ndiyo mwe kangambira cyo kuba you are agree Mwana hiyo sita na bakutureba umwana batabye surprise tutazo kugenda kwa mawo itwitwe imwe bakutureba turi bamwe abakimanyire kare ngo wekitini samawo nomwe bakutataganya plan zitu ezo kwirika government age tukachimanya kare kwika hata babiri surprise n'abari yo bakirebera izoba abo kwa president 7 abakutureba tari kubasa kwetera izuba mukatensa akakuhirizo bwa minister nyencha karutiro tari gukora nabo secho nani nyenda nkiyeho nkaba bataka celebrating abubine membo ubonjireho kureka bamanyengu batwire nawe just hati obushwere babirwa official akora statement ejango habitation atungubure hato omuntu bwobwire bwo kwereka abantu ejo kubanza abakutureba owekitini samawo ndio mumba kwikiriza ngo abantu bara celebrating nyoni nyenda congratulating abanya Uganda ni nyenda kurusimwa bakutureba
ninda kubahamiza ngo mweyongere hati n'amani abo kuba bimwabibire n'ibitematema plan zitu twatandika kubihona owekitini samawo owekitini samawo n'omwe outubentishitamawo umwe tukapulaninga tutari kumanya kunga hati kwakurugayo yagarikayo aha tiimu yabo kuriya hati twe nkimanyisa nkunu yatwaza kwetereza nangu twaza kongera no kucondoza kumanya barinka mawo ni bangaye kandi tubasa gukora tutabine itwite parani zitu zikagomeza ecyo kubanza bana RCC n'abamutumba ninyenda kuhamiza abanyarwanda abacu bariyo baselebrating I believe ninkiriza ngo mawo opposition ubabire na tema naturabe nyuma kunke biyasigire yakora na nebiyasigire yagamba kibero kubasa kwiruka tamu itobarisa benko ko bana kajeni itobarisa benko ko no guro koko bucirubuto ezenju no guro bucirubuto botandika kuburisa bushika stage yo kutera amahuri ko kureba amahuri gatandika kujuwamo ukora ki ubuze iba kweta kufureye so hateri izo bimo bakutureba wetinsa no batama wago bariyo no bashagambe zangu bakona ne play ni bakozereki nyenda kubagamba ngo ubwo no ofureya itite hati tumukizire twaza kurete ngo kento ezikubasa kutera amahuri abanyayuganda bakagenda kahi omumisho ndio mwe ombanuka kujamunya weni marobiro winje dukusoma action za president Museveni ukajyina katabu nanyine nanorwa ko mucyara wanje no mumba kutunga na nyoni nyumukasha 11 kakushoma kandi specifically ni shoma ahari president Museveni every action every word and kasije yana goreri izoba yitwa kumekinga shwa kigamba hakindi ndeba bya leta manye kigenderwa cyeniki so mu this case ya mawo ndio mwe hati nyonyenda erisho ryanje kuruteka ahabwenji ombwiro mawa mukozisizo bwire buringwa omu opposition yatubihe byatubihire yatugambire byatugambire ebyasigira nangwa bahindwiro mwe kuruga no mwe narem bakajoininga kozi yo opposition nibindi kandi ndakugamba ngo abo tubakigenda ababo bakareba karo Omushana RCC no yagambo kuzuma abo bakazunwa tebati basagaruka mu gihugu RCC so erisho ryanje nyenda kubuza ahabwenji bakureba simekwa no ubuza ahabwenje jeshaha mawono kwa kumwihaye kumureta kumugariza Omushana akabajya tubantu nko muntu wanje nturana wo kunga hata ikoreki arigeni echo kubanzi bakutureba nyenda kugambira ngo President Museveni na government ye at this time they are at their worst no manyamizi garanga kutwara omunyanja innocent no kwatana no bunyanzi kungo kuchima no kuyamba tubarakora iki turukuza kuyamba ati President Museveni na government ya bariyo no bakwata obunyanzi kunkamizi ngakora ki ngabatwara nyenda kugambira nimwe bakutureba DP ekatandika omwaka gwa 1954 founder wayo owekitinisa Benedicto Kiwanuka bakabali bashaba mani DP kikachige kibina cy'amani bayida kandi kitwire kine influence ombwebi w'ebembezi bwa Uganda n'amazina kunkaka owekitinisa RCC kuyashobora basically kikabani kimejaringa omuro Buganda kandi abakatoliki so President Museveni atwire nakorokwe nyimo bwire buringwa na mawo arikutekateka munako DP ninga shikubego opposition na daro muri Buganda abo kuba Buganda has been a very big factor omumwebembezi ubona kuruga 1962 buri mwebembezi wena arukuzaho nategwa kureba ngo ayino kwa kwegamera ahari Buganda okurembo na surviving tindagarike omu history ya RCC kuza omu crisis ubwarebere owesinso bote na foringa tunakabaka yeka 1966 bichebe byo still yona kozo kano rene gankahi aruga anindide buri mwebembezi wena gwiri abire nabanza yarwo muri Buganda ninga yaforinga utuna Buganda omukarura kahwirizo numukimanyaje President Museveni message zona kazikozesa koko abe nabosama wona abantu na daro muri Buganda kunga Buganda yayanga yayinsistinga cyakabaka yikati ndikimanya echo nimpamye muri mu yo mukiteka abaganda barukukira bakareba Omushana
ngo government y'ibine takintu cyo kubasa kubongera omusente zabire ziruho ombishure byabire biruho marise yabire rumu bayanga ninyenda urikirizo kinsakaje bayanga bagera mu nitutekwa okuhindura obwebembeza abo kuba tubihirwe obwire buringo. So President Museveni izo kuyarebere Buganda yagenda ekyo kubanza nobati mawo nkimanisa ngo murumo gwe on the other hand akabata bukozereki. Number 2 hata riyo naronda abari kubasa kumwe nakujango yizuka buri mwebembeza gwiro muri Uganda kutandikira ari amini bwanyuma yo kwita Benedict Chiwanuka no manye byabiro kutandikira ari obote kuyarize kutabukana kabaka yika no manye byabiro. So Buganda etwire factor ahaburi mwebembezi ariyo mu bwebembezi na no kugwa and President Museveni yenda kubahamiza ngo nawe tarahari bwanyuma yizo na munonga omuri Buganda itito kumuya no reba kubizire akarura kitu bakana bakakora iki bakwenda abo kugira ngo nadara ngo mu West hakiriyo boba bwinji kuba ngagambire byabiro witisinjiro bakakacebera bayishaha mukaga akaruka kabakabwire ito no kugamba bambe kitwagamba twajya mwene kandi yakizire munafuteza niyo kozeki uko muri Buganda hakaba harimo ngoni harimo mamba harimo sente harimo kukoma abantu banarasisi abantu bakera bakakibera kazo anga tabarakire ikirunjo bama nakimba bakacera so President Museveni kuyarebere imbere ya Buganda yamurugaho yareba aha bintu byone byakoze no muri Buganda ari intimidation na buri kimwe Buganda yagenda hata riyo naronda ba kwita ba allies umurubaju hata tekatekire ngo okwihayo mawa mission kuriya eyabira tuyireho banyuma yo kuremerwa Buganda akamwesya hihi na yenda kwekwata north icyo cyo kwenda akutureba kikenge na ndakwekwata north na tegadamu kibasa kumuyamba okuhongera kwekwata north obumwa ka surviving na kuja muninkamyizi gaga yonga kutwaruka kwatakayi ahabunyansi torukubasa still President Museveni chino kwara surviving yaba tine center the center cannot hold techibasa kumukwatirira hata najata nakwata nosi najama nori atwa yoba akajunka kuno West na mango ija kakorachi akajenza kandi ngenda kugama muna West kagenda kare na West techiro barasisire kakunde bako nochimanyaje in reality nochimanyaje nguna no West umushara tukakorachi tukabureba. So therefore President Museveni ariyo naronda okwari kubasa kusurvivinga politics za Uganda akabasa kuongeza yo dynasty yeje yariyo na planning yo kureta umutabani information fraction nanyenda kubanisa witimsa ndagarasi musentro ya Rugamba NRM party yiri kuchiza ibayiro siwani chairperson musentro okay ndagarasi ngakwasi na niyo ni impamvu naza kunjira ati niyo kuchiza yo ba MP zo burizo obwire bwona no manya Buganda niyo yabene kizayo ba member ba parliament ba NRM ongizo izo ni tureba na dara ababaka binji ngaba kibina cya NUP ne baraga omuru Buganda abinji ababaka 5 na mushanzu abinji ne bakambara ko muri Buganda ko bakareba Omushana ibakanga ibyo kubiba bayanga intimidation. So finally point ino kwenda kukora itwita bamaboko babari mu opposition mutaka celebrating ro kuhinduka nice kiri kututwara mu opposition ebintu ire ningamba himwe abakutureba ebintu ire nishobora abanyarwanda bakabikwata nango bakasemerwa bakareba Omushana nyona no bakugira ngo hati barasisa aba bankwata abantu watu nibi ebintu ire ningamba nibisha kurugaho ebintu ire ningamba ndebire byahinduka. So byaba bitakahindukire kimanisa ngo mawo nabarire mw'abanyarwanda orugwe abiyabira tuire nabira. Finally hariho umuntu we narabetraying abanyarwanda bana innocent omuntu arabakozi isakababiha akabagira ati bantu umuntu atwinize no bunyencha karaka mwegitaho akasurvivinga ninga kabaje nani nyenda mbakuhendere obo kitini samawo ni nyenda kushobora no basa kuba tubihire imyaka miringwa namwe nabasa kuba hari nabandi bari mu opposition bakutekateka ngo kubuzabuza ukabiha abanyarwanda ngo yo mu opposition munikiza kuyanga kunga taro umuntu we nabihira abanyarwanda babitrinja kegita na President Museveni akasurvivinga tandikira hari base bana tandikira hari base bagara hata naniwe mawo wiza taro tinkumanye base bana cyo
sebagara nawe turi kumanya ubakiro so abantu bona bariro mu Banyayuganda bakahendera bakegitana n'omuntu ariyo nabatuntuza ahindi kugamba ya nomo and you mawo yenda kugambira muniwe because Abanyayuganda isara ziba kushabira tuzikubasa kuba nungi tokubasa kwijaho katuziyeje myaka yona ukatubira kumbo rukora kuriya rero ukitandikano ishaba kakwakira n'emikono yona noreba arasiso kubashemberiyo noreba Obama bari kurutiga bana kumwakira so yenda kugambira innocent yes omuntu abitrenjera Abanyayuganda wena emperi yeye neija kuba kubi kandi nyenda kugambira ngo omubwakabaka arasisi yagambo kujo omubugabe bastani naba hariyo kurya je naba hariyo birungi za bordi naba hariyo bugiga kandi hariyo magara ndagera so takabashandesha yo shababro utakashambira no batbo kaso Obama yebale kansa program hano restaurant abasima mwena mwebale umurimo w'umutano enda kusima president Museveni ahabo kweza Austin Samao aka umwanya mu government y'inaremu kandi akashobora rajya ati nimwe abandi abarwasa kugira umwakora birungi kutagavumento misho ati ni umwanya gwani mu mbenu kugira ngo umwanya gwiriyo ndagarasi tubona bugambise cyenega ushutumaho bwatiro bwa ministry to kindi cyo kwasa gukora ekindi nimwe abandi abakiriyo cyaguranye Dr. Beside bimbareye banayo konka ecyo chikuru munonga no kutwara ihango misho abantu bere tunguka nambwenu tinkumanya habwenji za TV zora na za radio naziriteje shonga keshonga nkuru ya mawo agatuma huje mawo ukuzumwe nari mutuma huje ajiro mwene mkechi bina DP president Museveni ashogorire ajya sinabwi mawo wakora icyo gushimira gukora atako utakiri urugendo mweshi abantu nuku kugira ngo yabahereza cyane ofre nuku efishindire abantu bona ba DP ya banambozi ba kariya magwa bon hasigiriye abantu kamukaga ata naho bahanuka badagwa werati ivyo tubira twacu basechi tutayine president kandi akayakigambira president Museveni ati DP without Museveni atejo nita DP bauku yachukwata je none washombere berajo yajyaza gwena ati tatiro option nabo cyo nenda kusima Austin Samao okumanya ngo birutakina option ndizo kandi itonga government yenaremu atumanya ngo tuzakoraniwe kandi uzakora ibintu bigendo misho ahabo kuba Austin Samao hatabire minister cabinet minister konkata kuzakora weka naza gukora government naza kubona implementing manifesto y'ikibintu cy'inaremu kandi tumushimira no kureka ngo yangariro yagendo misho twatunguka Uganda nyori ngira ngo tukazo mu party dispensation n'ubundi twabire tabiyeteka tekere okunkorera tumi ibintu byo gutegeki abo kwano rebe ibintu byo gutegeki byo mwihangire ya Uganda harime bira Austin Samao wanjara sisi ya Uganda hari ibintu bitarukurenga mpiji hari ibintu bitakurenga mu Rwera mwe ntatima wo mundizi nakamwenje narushasha PPP numujemani yo ndebere nabo Austin Samao na isimbera mu PPP cyo seza kurenga izisi I know cyirwaye nayo ate mano kwa kurira kuri atakwija ati ndi PPP we no waza kuzumchibina PPP waje karubiro basi tugaraka kuchigamba ntabwo ebe bina kushanga isheka no chairman wa party secretary n'umukazi treasurer n'umuhara n'umutabari hata ngo ndetse bina munashikizire kuremeza president Museveni ukora n'undi yo gukora abantu ba Uganda kubakora ingudu abakora amashanyarazi kabakora mize ushange bina uretse bina ngo andi abandi barinzire ba aho manya bajaje
hata hari kibira kuri rumenda kushalisha nguri yawe rakisuri jaji kuyaho injaka tkopa anti kwa riyaro anda tachi but ante ni ba members ba ni ba MP banga ne ba members ni ba sifa banga ni ba sifa ne ba members so ibyo nibyo binabyo butegesha n'ibintu byo twantugambaho ibyo rukumeruka konka ebinebi nyenda gambira bakutureba ngo ebinebi nebimerukaho na nebigenderwa bitari mwe na bimwe kandi ebigenderwa binebi ebyingi nebyemfuna kandi binajyata natandika hicyange ngazo wo mujungu asimu Steven kuri ya Canada akapa yo miliyoni 200 atinka biko 15 atatanu ngastom kampira tunyoni mbana atunyoni mbana so ebine bindi nibyo byo kora ngo anti manya DP tubyine muramwa afande yayo gambira yajya tukumare muri abo opposition itweka byaturemere imwe n'umwenda gukora muki oguto gwisinjiro data mutirakayi hata abantu benda ngo batere horasi na government ikirize kurukora konko umuntu twakwija atatu bintu bire iwe program yinera norebuta ukatiri huki so noreba twina abantu batinde solution z'ebintu umuntu ayija TV hata teriteninga abantu ushekese nenda kwaho abakanga kanga abatinde serza ukanyenda kubaganga mbuyangeri especially minyeto murjo mu ruhuzyo wishtin Robert Mao tukujya gucagurana namukiza amagezi tukujya ngo besije nakiza Mao amagezi konka Mao arebere hari yari bumushana ibune jya mu musisi Yesu Kristo na ndo musisi kwafu yari kajya mu musisi wena kwa hinduka yereke ebyo kushisha akiza amagaragi ntabwo cyo wishtin Mao ukureba umushana icyo kibekere cyo rundi munonga kandi naba bana no bakubadagara so mushana naguma konka no reba n'ikindi cyugumira munonga akusimura umuntu rukwaye gujizi ndabimanye bakwishaka hada nkamasaka ndebire nguto zona ugiye kurga zona zikuzirisebo webare urubari no baheruka no rukuza semba rukushemba kuna yaso kwatara no rufunjo bari batamakinga korazi konkisho kumbire ndabasako mu nyindo nabaga n'abantu ngabashatu Museveni taina cyakoze taina afuze nyo hati nyenda kugabara ngo cyo gikuru cy'abantu umuntu twarwaye ne cyakoze cyo musimira ati ngo Western Sara CC Simon Steven obwire bwono buyabire RCC akakora yasavinga di government kandi government gakira murongora karamuka rungi agukora kora birungeruza umuru President Museveni buri myaka 5 ko abantu bamuzumurira karu bamuronda je asinga je umuhamu neza kwasha mukaga yari dagara se yayo ubwabiro umutungo onko uwito wisinjo wera mu kubana bitabara byo abantu bone batera kare bajyamwe tugenda bishisho bwire batero bururu bwabo babwihero Western President bazombi abakuru bururu bijabo bari umwazi abantu bare umurimo bwabo bwafi sabe tugenda kwagambira kuri TV ngenda kwagambira ngo chukuru munonga amisho gitu tugihe ahabina byo gutegeki Western samwe hano wanje abakwana chukuru munonga kwabara abanyayuganda amisho tugihe ahabina byo gutegeki nobwe bakubera nubu katuje mu cyaguranye n'uwo president cyaguranye tarukubasa kugura TV cyaguranye tarukubasa kwera mwana wo school fees ayishumira cyaguranye takagura mwana wo mbazi yarwa gwa emergency katugire utakamushize kuri ya nubasabuje twabaze jya ko ntamuko first aid cyaguranye tarukubasa okukora ebyedengo byawo byone byo kwetemba turigire ko robo kitindisaka hendo tafiri ari kushobora abantu noreba konga atinka churireho basto guitside atakushaka kutukoresa munonga ekanise zumwe nzicara kubiha abantu tugumaza bagira ngo mwino mugishaboro ngwakoka mu barangano bwanyu konko yebuza umuntu mworo cyo kwaza umuntu mworo takayekunda kandi to kubaza kubara kwekunduka kunda ranga so hato yebuza
Omuntu tekunda. Mwino mukishaba ya Uganda. Nemanisa omuntu tarukwekunda. Tuyino ko kuzakunda ranga. Kashi wotakunda ranga ukamugaranga no uzamuta. Notegwa kwa no mukunda obari kuzomba kamawe. Ntabwo eto ngenda kutera umuranga ativeki. Ngwa mali mingi munonga tugateko mukora abo kuba eco kubanza hati nkaki abantu bitwa district isinjirwe agiriza umwe yakora ingudu yazikora Atopata ni nabagese. abashuma bakwase barya polisi ari 15 bamwe kandi wakabaza mu rubiyo ruhuzwe twamurika kandi kareba umushaka kandi hata baba kamaya urugundo rwabo kuba kuza kurukora kururama retwa ibo tine rutoke twine cyo kuza kurabya utine bihimba n'imyogwa twine cyo kwenda kurabya ntabwo yecha mani mingi mugateko mukora ijo president Museveni ko yamukire kore nguto ko Mariza. dagarasa karya natungana kunizira twashobora aba bantu abita barwambagana kamwema nahandi bono bapatirenti bazitwara kungu aba bahari bija TV nguto kongo bakoreze abandi bahinge nyanyongo indi nzenda kuza kongo bari abashija ba kongo bona nabo kwejarabya baturo mazina ringara nasibe kikarucu mutiko ibondo akera habara atera ringara konga batabo kubito mundinzi umukashesho no bashanga bahingire imitumba yabo bahinge bitoke bahinge binyobwa bari sente ecuru kumasangu yitu kwenda kuzo market economy ahabo kwa twende sente mushaho ahabo ko muntu tine sente mushaho yigururiye nirubaza kumbera riki GNTV Omushana Gw'Ebyobutegyeki new program mutahi wanje ni ucanti yonje kusindika ubutumwa bwawe ahano tumushanje mwenda 12 shanjo nishatu otwishiteka teko cyawe nzacoma hano yambeho za GNTV rekanze owa Robert webare bagenzi banje bimwe nabaye nifite ko contribution yakumanye so wabura mu byate ko ngiki utashemererwa iyo uri noreba takamwigira mbere ni yorevo yeyi nje cyangwa kuba ine kuteka abana baranga kubabirimba shemererwa n'abastani bazama so umuntu ukota kabazibera konka ibyo nuko ibiri ecya kabiri ino wastano ecya kabiri wareba kapa yasitamana na mbeba zikazo mu rukiko ko kapa yaje tuyiha weta no manyanga Alexis bayi kintu kitayirira ihange atkapa ne akaribi bade abahurikirize bo n'abari mu maturebo bo bamanyire kapa ne kandi bamanyire na mbeba ne twine kizubaha mu Uganda yitweje yabirana kumwe nebiri ora ala sisi yagera ngitwe ka FDC itwe ngo opposition twine uki twine kizubaha bwa na sisi abene twine bingi tukubaza kugira aba RDC bibiri bishatu bina ukagira aba member parliament bitano wabirana mwenda ukagira aba minister kinana nabana abo tukubeta wachereba ecya kabiri nanyenda kwabaraho umuntu wanje ayagira mu masakara byo yashanganirwa kore ngudo baje Museveni batwe arakore ngudo kasho Museveni sente naziye nazari arwachitura ninga chisozi yaguzende rena iza kore ngudo zitu bayiga we kakore ngudo tubatunye kumumba na namashomero bombe abo kwa tubongera tumuhereza wachereba so tuchemere kutera hatito opposition nawundi ndakakora kaha ngubisimo mutagambe birungi kasha tuturagambe birungi kandi byumbu koreriya itogwi tunokwiza tukagambe bitagizire bitapozo tukajya tukataramuja abantu bari mu bafenja wachereba abantu bari mu bafenja economy abantu bari kubi bwana RCC ezari bineza kwita abantu Omushana mukazwa mwingi taro irrigation wachereba taro irrigation abo kuba government ijo ine umukutukumo kuna bendu baja mu district hari sente ziba kuhereza za irrigation konkanye torire bara navuga naye torora bwana kajibinye no ngamire irrigation ito yambara budget iba terize eringa itukajireberaho wachereba tubire turi ine umukutukutuwe turo baja mu budget nguburu mwaka nateka mesente za irrigation nangu ni isinjiro ndebere chemana LC5 isinjiro ine shade cyabira ine yastari aha irrigation ya sol tawuza kandi kwemba sinde kamara
bakasindika isinjiro hatito kajibe zito zisinjiro ziringa Izambara. mukazitahe zambara asireba so abanyarwanda bari kubibwana RCC no wekire nga RCC bikaho okagama tebwana ugamba habo kuba product yo kwenko kuba kutwaza niyo nkora yabo abo kuba ba RDC to tugira government ite FDC to tugira ba RDC bakabe bataro no kuba twaza tugira mu video kubana bahumura bakaza gukora ati bakaza kwinga mhogo abo kuba mukaba wabakabaja mutugende tugiye mhogo majireba ntubasa kuronde mu rwendo yizo twakwasa fera habanyarwanda ekindi dictators twagarika murama dictators nkora yabo Africana n'umuziyone kitukuba amanyamu icyo kubanza nibatinatinisa nabasakutinisa bwana RCC umuntu reya yakuja kati wota kwenda kwinduka kuzonga intimidation atwaza college namwe wasakshanga namawo kugenda kwe hatagenzera acheyendi aro intimidation because dictators mbachira kuchikoresa two dictators ni bita wachireba nibita ushanga yobahakanise munonga bakwita ninga bakutera wabutumuka namboza ryo mwirwaro mu America bakamutera umugongo baguhenda ayamutire no wa Kenya no hure Kenyatta yizara akatera namboza dictators mbabasana kwayiriza wazo mu exile tubini kakwenza yo mu exile bahabure kinji nabandi you know them bana sisi no bamanye Stella Nyanzi shamba mubabonisa mubakatera umugonga kumutera kushanga no terende nyongani ntekateka ngo ibintu byo kutera umurutimeje ya smartphone nane ya data rukaho nareba n'umushija mukuru yaguruka wagata kugambara muzeyi ngo tuza kongera ndukora nke kitwa kozereka kwenza mpuruza ubwo n'umuntu umukana muhereza ihanga yani so itwenka yes mau tagenzere nyumwazi club zempire yo kuramuna club yo mpira nebe ina academies n'abana bakurura bakuzana umpira bamyaka nato bakirgayo bakakura wareba club tini academy neteka kusigara gura ba Sylvester ba Senorosi abo kweteba so enare mwaba mtejene serizo mkusaininga kwanyu mteka kusaininga mba abo gumana beteba Sendero Zakario wasana itewa ndipiri. Nani shangu ya kile. What information? Exactly. Information na gani wakukeleza. Na mshago njele ba. No problem. Orebe TV y'umusinje go boroko. Yes. So umuntu ko kubiye chuba kandi ukagumiza mu ati umutima gwanjye n'inzigara makanyumba. Mbara kuteka information turuga. So nani yenda kumanisa umugande. Ngo tegara mazima ngo abantu buyagamba ngo bakaterwa government uko ari nta kigamba ngo rero baza yo kutunga urujanja umuntu twarakore bazo mubuze ekibiye makerere omuburu umuntu twarakore shobe twarakore shobe hati ngenda kugambira ejiniyo government yonka umunsi yona iyo kujya TV ukajuma president ukashobora ati abantu bacumamba kuguza wewe Obama nyenda kugambira ngo buri government yona president kako wanarahira mwiza protecting abantu so wagira ngo umwana wa makerera fire kana fire ro mwiza abantu adashemerwa naba protected obayisewe bahi because tina shemerwa kubana yita mtinzu nani think charge by the way to political nani izo video because omurega kutureba ko nabasa kuchikwata kuva manyengo babencha gamba namaza omuruma kerera kibayitira umwana hakugamba buno yes fine hariho CCTV cameras itwe hariho na police post by the nitwenda barete footage erukwereka abamwise ko bari abantu kutubashabire tubakabirese Obama ryo nakara ngo abantu that is blackmail na marse yabe bakutira kukozesa ahubwo babakoze footage ezo bereka abanyarwanda yisuro mwana simple Robert kandi kinga yamazima ngo kubamba mu wana nkwari reka tereze judicial abo ko yaje mechizo if it is true ngo kwaro kuba yomba mu wana bakajubi ba RCC no bamwana ngo rebigambe bihangwe mwamukoze se
ntabwo kuba habari ikizo wasanga umuntu bakwatara okwegarakasa bakakushaka miliyoni 20 omushango gwakusinga tokusasura na miliyoni 3 Ukakasaliki. konka bakuja inciting violence konka uhati okuwa inciting violence bakushaba bail ya miliyoni 3 kandi cash konka kwaheza kusinga unoshashura miliyoni 1 n'ekiweka n'ingisha so hata aho judiciary katekateke mu mawu ehiyaza naza kutereza acha rebizoba chief justice ya Omushana w'abaramuzi ebyo byo naramutereza eshogezo buzora bastere so mwena kasende kitatuye tutayobaka kugaramanya innocent bwana innocent yes tuyine kizuru nanagambire mu dictators ebyo byona nibakora because turareberiho omuramuzi nashara mu kintu okiza kuzomura muzo ndiza kudatecho timbe cyakwaza kwanshigera kita ni kishangwa mu kiti ekyakabiri nibamba tina dictators because twine system I think manya bagiresire kugira ngo president ni wako appointinga minister ni wako appointinga omuramuzi constitution yana wachireba so timanya abantu bwanara sisoboka wakuzire baba participating ngira abantu bakama bakakore kinde kitakabaho tukubasa kunja ngo niyo ra appointing omuramuzi kandi nchaka rina naloza kuba nimpoza niwe olyo wapointing yana gambara yana uza yero mugambira ngo constituent assembly chairman which wa president wa FDC akaru nana na mwenda bakuza kongeza age government we are motion ba RDC no yabatira mu constitution kandi ureba obutamanya ukatwara ndize cyo kandi tubyicu katugira ngo bwiro kwababe baryo mushaka bakaba takacendereje mbere na point ya ndabeza point ya ababere baryo mushaka ngo batakacendereje mbere ko gatagire mba RCC abataragire mushaka bo kwetegereza mbere kandi barebana na constitution bakukina turere muri amaka age limit muri amaka atemira limit abachogo bwi mutakubwiya mwimwe musemererwa ndende bose Robert yashonga mwencho witinisa Major John Kazora yahandikira katabo nawo kari we yahandikira katabo betrayed by my lead ibabe mbateka bakiza babariye mu okay yebare bwana Robert katwa sto humuro kace nitugaruka. This is GNTV, releasing life. Mutafuye bakorewe umuzano obutendezana Ivo Friend ogwabazanirwa bibanda film production aha GNTV kurugasha 5 zakasese kusesa mukaga zihango obutendezana Ivo Friend aha GNTV. Nigga. Boys wa miliyoni 10 Iki he ndio mugwiraro nobasa kunyeta mugwiraro ningapana What's that? Obutendezana Ivo Friend GNTV. Abanyambara Team Gospel Vimba yakuletera Gospel Mega Digida Sing and Dance for Charity. Ejini chuchu kubanza mu rurembo rwambara kitikabahoga kwina beshomwe bamani 30 group 5 zabana bakuzana dance ya Yesu hamana na culture group 5. Mama we utakaverwa iki 2008 kwa 8 enkobe 2022 neza kubiri Sunday kutandika na shamuna na zihangwe aha King of Kings Church kando bwo kutahabona kasente kace enkobe 5 zonka Gospel Mega Digida ne hajirwa GNTV Grace Radio Hallelujah Natural Drink abakutukamo rebyo kunywa ntamba magara Happy Fashions Z Fashions KW Driving School Steady Ushering Agents Iwa by Faith Hardware Kaina Pirawan Choice 3Days Bridal Center Hamwana Rock Studio iyo mwana yetungira katikati bucyari kare aha GNTV amazima garingo kuno kudigida no kushemerwa no kusheka tukay house stress yon It must be rich.
tall, handsome, from a respectable family. He must have a maid because at our home we do not work. Conductor Masao. Why? Obadde olobye ku ssimu? Yamunange anti yo TV enkolera. Nyumirwa omulembe omupya ogujjudde ebisanyusa omuli emikutu gya TV egisukka mu 8 n'egya radio nga kw'otadde ne zifirimu ng'osinziirira wonna w'oli. Genda mu App Store oteeke app ya UTV channels ku ssimu yo olwo onyumirwe ennaku 3 ng'olabira bwereere ewatali kozesa data. UTV channels. Mureke kubonabona n'abashuma kandi obo babanira CCTV cameras bizire kuyamba mu nsonga ejo. Bine CCTV cameras zete buli hindi ninkureba ez'ekika kya HIK zikoreka kalade n'ekiro no mu ihangwe kandi uri kuwasa kuzikonekitinga sola. Rero abashuma n'abambuzi bakwata akakiro nangwe n'abamashomero amakanisa amarwaro farms na offices nyabura mu murahuke mwetungira obuherezo obu murinde byanyu. Bine spy cameras alarm cameras na bulb cameras ne bakwera kora electric fencing bakutungira n'obwoma oburi kurebuza emotoka bwete car tracking devices baguza fire extinguishers n'obundi buherezanya murungi kandi nibaguza bakamwe kamwe n'abo bari kwenda omubwingi. Tushanje mu rurembo rwambarara omule bus park amurego gwezatora bushenyi aharuka number 1 aninga shotere note mushanje mukaga 888 ninga shotere kopto wa WhatsApp note mushanje note 2 888. This is GNTV, releasing life. Tayoke mtahi wanje ndachika zirukanga za batano ezaringa umushahito ya katano twine ndachika kubizonga kubantu gahano ya choka shume messages nche munonga ubyajangwa. I think that Omushana Gw'Ebyobutegyeki is a prayer of our Uganda, but that man of NRM is just laughing there. Arafat kurga katete twamanya wichumano wanugamba kubaba NRM no binjo Kana maso bam. There is no problem with Mao joining another political party, but the mistake he did too is to continue pretending that he is DP. He's still DP president. You cannot be opposing the government and then you go to work with it. I was happy with Wilberforce Ongomu's statement. For him, he said that if you fail to defeat them, then you join them. Why do some people, why do some of our discussants, okay? Dora Kugaka Mkuzi, message in Nigeria, Yibade, Kansara Amoni, Omurikakoba, Ayajirango, Kunkamuze, Achendezo Mushoro, Amashtaga Motoka, Yamera Mumata, Ubiajirango, Kabiaronzero. Yajirango ebina bimwe ebyo mu Uganda nibiretwa Museveni okuchendeza akaruka opposition. America ine ebina bingahi cyo ne kibozo. Opposition ya Uganda eshemere kwegita hamwe atukiyeho NRM ninye badru kurga barika shari. Yebari badru kurga barika shari. Ashumuhendezo a message Steven Kaijuka omuri Fort Potro a message Nigeria Alex Gwambare leo Nigeria bakuruga kasese akonka tidashomeka mu studios. Bwana RCC mwebare naba tesa bagenzi banje ko kana ndira ngo mwana mu ndakushomesa abantu 3 years ekibire kifunga ubuzubwingi FDC and korebere ba ngomu nabandi actually the leader of opposition head wa mobilization wacu ngeno muntu kandi tukujya ngo barugireyo nibaza umunenari no
sometimes abantu badisagringa bagenda FDC really a government when banka very vibrant alternative konko wareba imikorre negera atwaraka woyineka ka kabinga mu mukuru katemera wareba warwo ngo kandi wabera neighboring so it is nkanywa shape ho mpira ba ubuyanaga bangu timu zezi ku rutingo mu academy ungashirwa academy ka ukaringa yiko notamba ukata national anashobora kare ngo kibina's purpose its role bastama is to recruit FDC yo kureba nyo gute tujya mu university tukabya mu ukuri abashira kabananda amanyamushenga umushiro gwara hamano Agasti nanundi logo ya chado aka minister for constitution samunjo you could see a viable alternative kungati no yambara overskis so you can see so hakana Robert Rush tami kujeta umushwahili mukurupande nituba no washita mahanga utashitami ho byo kuno naho rero kwa kureba na ntorika so nawe in the near future ntuzabuya so twenda mu ebina nicyo ntanamugambira we najya kuringa bayina nambya ngo we have parties in scientific sense so twina kureba mu nekibina twakizamo twagandara bakutegeka ngo these are not doing very well abo kuba ebino mahanga gandi no anabuze cya America ikafuna independence mu shanju na mukaga aba ba Adams nabandi bakoze constitution ya America bo bakana bamanyango ebibina byo butegeki they give alternative views Democrats no basabwa bangwito twazaga bar Harris Republicans bazasecurity are you getting me now tuko atori aha ngo muri mbana ninyenda kura FDC's views on save Mbarara river so it got to manyangu Robert or FDC cyo saving or rwize na kwitira are you getting me ngo kwabiroreba Ken Ruchamuzi CP so hakonkaba bonu bije kujuma the government which is a dictator ebyo shongoro by'ubwe byese ya shongwire nabakusoma bakasoma bakawo now dictator oya nagamba takamanyagana dictator cyo kumanisa dictator cannot allow it to speak atamara ntimawo yaje mu government eri kugere ebyo reka kugambira invest ya gandre ebyo ariyo na colorism akagira ngo abe masaka mwino mukisa mujya kumuraba gaitawo bamuri nda noye arabire wano gamba dictator itwe turebe dictator nakuhereza political history yes dictator twakukiza ngabo ukagamba na TV mudisi government izekira ngo batobashwiriza heru so Gw'Ebyobutegyeki of course you see when you are doing a lyric literature wano garaka mubiri yes you must make sure waba alternative government for example what do I FDC bahoro muri Mbarara city can you talk about garbage can you talk about saving are you getting me can you talk about kuko abantu babibani basomu Katare ukabarwanira bakazakayi Katare so that umuntu yija kuronda karuru kija 2026 agira property on this konke waza kweshongora cyeshongoro cya dictator etine kibigambe kisya icyo guyagama bese nicyo taraga okay nikazo konka finally twatugamba harimo ngira ngo abantu tubaho umugisha kusavinga Mao is not an angel we don't have angels or perfect people if Mao has come to cooperate because we are saying in cooperation kandi kine kina atangande Mao no mo ombo opposition aizira hambikiri ayigwe tigimi asayiningire ndagano yagambiro kitinisa president Museveni ati nyowe ni jandi ayigwe tigimi yasayininga jisha so itwe twari tumuha eby'umujungu bakweta benefit of doubt tumuhe usinge akora kunke byo kugira ngo mumuresere ngo aturo iwe shinu tumanya tuta
unguki woworyo kwe tokoraga how do we know it Eva Guanara Sisi. Robert, RCC ndio kushikabira mu group. Sawa. Defending account wako kwa JV. Of course, RCC ngichayine kugamba. Ni beneficiary wewe. Was opposition. After all, wa dictatorship. Yes. So, essentially unagamba ngo opposition between alternatives tuzini. Konka hati aba bashijana batohabura. Nubwo kumhabura at for example tuyo tubagambira ngo arecanda tunakigambira mwakora kuti mukoze ruti cyo kugira ngo abantu mwabahereza no gufungirira emere bafumeme okwamurana kwera atandi kabantu baza mutware yihima ashireba iroja mwenzara karamoja etire ni mwazi nzara karamoja etire nyuma bakacanda chikatera kare myezi ngikume nyuma ninge etanu hati bari yo bafeza bo bari mbatwereka ngo bakora konka turiyo ntubagambira kare banga kubikora hati bacheza kureba ubire waika nkangu ingo tumino alternatives ingo kumuzine abantu kabariyoni baremberambi ese cyari nagamba save river ruiz namazi mu ruiz bine kuri saving kunga twine district engineer twine mayor wa NRM kansara kajirungu kuno wa NRM naraba ho rizoba twine ba kansara kwa ya chikago kwa riyo naraba kwa ba bombe tire para ahazando kajibutaka tire ya ikakwa bombe tire ahina kazoga ndaka turi mu rutoki aho bakombe tire kaikakwa batera na plasta kajibutaka karabiruka kareba kajibari kuraba bakombe gaho kajibari kuraba so enare mbarra twine enare muyonga wachireba ngongoro tindo nicho bombe tire mbarwa etorora ati bari mbagamba nkizubune FDC so amazima gargo enare mtechine sece kwasa kuhereza abantu nangweni murinde bubwire buki economy rate gwansi ahabo kuba bakarimwa kutereza mbera y'abantu wachireba abantu baruizo bareba iyo basabura ngo basagura Robert no basagura Dagarasi no basagura nkukogura because you have money mwangire kuzikose bine kubanuzukora konka opposition iteka kusigara abantu basigara benyu babacirukubi basigara bineza abatakwa tora abana babo mu ishomero basigara batakwa kwa affording school fees loan bariyo twara mataka gabo banks ziriyo interest rate ndelizo Bank of Uganda bajongeza ombiro bobi wasanga tukine president aravuga motoka ya billion ibiri necho speaker kavuga ya billion emwe na million 8 bachireba so twine ruzubero kasanga speaker ya birako akaba ine motoka kiyargaho ayizaho na yagure motoka esuzone setters barara sisi zikabene zizo mbantu baburizo zigire kizakorera abanya Uganda ito da FDC tugira only option yo kutasa Uganda no kubanza tuyo dictatorship ya president Museveni na bara sisi babo na Obama bariyo mbarete ibintu ebitakorwa munsi bayenda kureto bwakabakaha so really tulizomerera kandi tuzaguma tulizomerera ungire butarwa hari tuzakendura government yewe Robert mwibuka so ati akazuka ukoka byo mu rwizo ejo kubanza ari nagamba mu rwanda yewe initiation of town you friends of river friends of river friends or enemies of river this time you are enemies friends of river is the tanchira rubirizi Izalesha rana rero akayi okwa amizi kuza riverize you know gareba akabikora to kwaje ugakuruka icyo tumanya amizo ugakuruka so nyowe ndio mwa championinga kureka tourism bakora ki kaba bombe kubanza abombe cyebe riverize waza kubatondoza ki arabantu bana tukurana nabo fakta bari ya redia n'abaki n'abantu banyu tumaze maragamba so we are trying to do just by check mwezi wizorechera kandi zofana orira oya rumwinisha mukama cyakabiri mu aho banyana ngamuranya ndapo ari umuntu yagira nti bakwiho Uganda ne babatwara ki siyo ne babatwara Uganda hata jinete kateka ya KY yakabaka yika kugira nti Uganda yoki niyo Uganda amuntu bakumanya mu Uganda
twine muza south, twine south, twine north, twine eastern, twine chi, and we are equally important. By the way, I can tell you one thing. Inda kumaisoma Douglas. Hati Uganda na chikuu cha mani. Western eliyo over 116 MPs. Banya MPs no the government. It's part of the formation of the government. Buganda eliyo nations. Hata nations ni kani 10 zenga hii. Do you put attention to sons? But you know more. Zone eastern, zone western. All these parts one enda kuri hanga. Oine kureba Soroti, oine kureba Guru, oine kureba Arua, oine kureba Western. Kongebyo kyanti Uganda ni Buganda tuli. Opano bile batkwata unaenda kushobora umuntu. Things of value abya obimwami o Hastan ongozi waya bila kwa national Hastan. Femsi akabanga amugwa akagamba Venom abuzana Douglas. Alikuwa awabasa bakuse nagendeka sana. So katika hali tukorachi Oyo no manyisa chingwa hastamina waliyo. Aja kujendora naye ngendo. Ya ina remezi. Bechiza bagamba obundi. So think my basabone abantu bambegera ukubona ambege. So I know at one time baza kwaba kozechi. Baza koreka kala zabo. Echo chimwe. Ekintu kikuru munonga omu Uganda ali kigambo kyokukozesa opposition hati kandi berenga n'abazungu bine alternative government but vile za opposition zani alternative government ndio tumesa ntolete HC wahaburi government like what Mao is doing government I can help government in this way kuza kumwikiza kuba minister nabanza wayoleka cyo kuza gukora ki kora konkati opposition alternative government ni mtano opposition ni chimanyisa mukora bya FDC ready card walk to work hata mtu aliona akora ukero kusefuri au kusefuri okuchuliza the free even bya opposition alternative government ne handika policies eteka nungi iyo kihanga cya kwasa kora so I think our lamentation, you learn from January to December. To have us get a solution here. So, Mao some government, a clear policy. You the lawyer, a professional what? Lawyer, I can do this. But for this in a gent new way. The doctor, government taking the subject time, belonging to age. Then I is welcome. So, take Obiagamba chichi kaka clearing betrayal by my word, by my lead. Was a clear one of the leader of the transgender and to me, no FDC. How many have our young FDC the language? Banamka musigirumka obali kumina abantu kumya abantu wali makunyana ompati abantu bakazuma anti in na direction abantu bakazuma ukasika rujuni janti niye ninda kubali do wihana kandi uri kamari betrayed from this by so the leader that has betrayed abantu bemunonga never FDC because of them you cannot move you're very innocent. Of course, innocent. So abantu kubateka mama siko kwa hero government silent zaji kwa ngamira mandara sisi government nanye no kwe kungombi yare gisaha biba kubiha obama nazaja ngusumanye tinde mwewe bezadisho kapateni yarga uhari tumutabaniga umudabana atakizire nanye ubwebembezi ninkora ki ubasa swara sisi nco kwenda urebe cyenda zabo tukabika tega mutindi kubasa kwatu ubwebembezi ogane bugambere ebyo ndugambere RCC nyo nimbuza ninyenda kusima basindika message nimbuza umwe narimwe abajya mwina bahagize bingi mwina abantu bingi kana mufuna ubwire bwo kugira ngo ngaha bitwa tubasigeho tuzo mu opposition tuyiheyo Thomas Tayo abe speak
tuye yandita mu ngomo FDC abespi rero ngo mu bana baga ho nimwe bahagera inare mu mukagifera mukakora ki mukareba ngo abanyu mwine kubasigaho mwine kumana mwijana mwakira mu opposition imwe bintu hagize mwingi abantu abakuturebe cyo nacyo mukebuze abo kuba bwana RCC Manchester kwa kwa ina academy bwana wenda yabazana abana eki ni ikigerageranisa waro wenda kuba successful you must outsource wareba omuntu nasigaho umwana we akasisowa murami oweye abeya bine bingi bariyo kono basiba ne berenga bariyo mu mafamu ne bakora bariyo mu ntoke ne bakora konka kiza kugira ati no kusuka akareto wa murami manya ngo mbana benamu harimo kizubu abana be harimo kizubu so ekintu ekyo ni TV ya church nabo kwa bine ba pastor bari brand so hino bakweta a visiting reverend akisha kahereza someone abantu bakana so mawe visiting bwana RCC our problem instead of okukwata sente zo muhiwo mushoro mukaba bo kugenda kuzugura bari mu opposition mukaba bo kubasona hito kumanya nkora yanyu mukaba bo kubasona n'umukozi sente ejamani kabajyango opposition teri kwiza ko ntuye ni kigamba platforms nyingi innocent toro kubasa kugura opposition kana kigambe ni Robert nyoda glass no bakukira bakantwara no barakutwara Robert no bakutwara Besiji no bakutwara Bobi Wine omuntu wena kuteka tunyondi leader wa opposition kare nubu mwaka umusasuro wa sente ji mukabakoma mukabita ndakubagambira ngo opposition teri kwiza kwaho mwaba mutakozera habizo by'abantu because ekiri kutuletera twaba relevant bwana innocent neshonge situru kugamba kandi abantu aba bariyo batureba nizeze ziri kubashasha ngahata mendo y'abantu kuba bategerize president Museveni kureba ngo hine kuba kubasa kwijirwamu amwebembezi wabo yanagamba bakiza kutegereza program yona kwa ukahura RCC yakujya tumbamba economics therefore economics so mundeza takazishikireho nizi translating azita amuntu waburiza yanareba ati yaba tareba mihendo y'amazita eyino kuwajigamba huneza kutwistinga ningo hino koramu yambeho iwoka kwate senteze ezahiro mushoro kandi kaza kuzugura opposition cyamanyisa ngo umuntu waburizo naija gumana akukana sandi by the way bwana RCC we shall have a headless revolution tutukwetagana bebembezadi mwana mwashara kubagura ntija kushara tweyebembe kama ntubasirira ngeje bakoze ubwebembezi tubukwateje ndende tubereka RCC umva kwebembera abantu nimwe munyumirwa RCC banangwe ekirunjo ryoke government yitu tuzakuhereza mu mwanya ahubwo tukubasa kusiga hero ubwenjo ubwo yine twekamo opposite twebembere cy'abantu be Ekigambo kibotire ekyamwe turugani we experience no course ndakusimba bareba tene TV na mnongo w'ekitensa kiza Joseph oruko ayinge yabukanga no constituency kizo umuntu wita kiza Joseph omukazi wo kurora no bakunde TV omukazi wanje cyo muhendo Luisi takargaho amosi former speaker w'isingiro w'ekitensa kakyebezitara banyana nawe yanabire bakabandana chairman 5 w'isingiro n'umishara we nabone bangu takutira kujimisinga nabandi karwisha rashirafu za koreka twire w'ekitensa mwena buri umuntu we n'urukunde gitiva harubona nimbakunda kandi nimbendeze birungi kandi nyenda kwameza okumushinja mwana wanje FDC ngo w'ekitensa kakyebeze kumanya nkita tashitani ashonga zone zkwatene tunguka yambara ariyo nageza ngafida munakuzi kora zone abo kwakwara zikore zone mama FDC mwe twenda mu bure byoga naza koreza akoreho rero ni muntu barekera uka space we nakatembera mutakabura tumwe kwijama TV nasema radio ya kutubarekera uka space konka leadership yambarara mwebare mwe mubasize kora konka eshonga y'icyayi cyane harwe cyo mpira umwana wanje arafisa bisabye byambereho kandi nza kufollowinga
ko kuchukubasika kandi ndiro umuranga abana banje panelist n'abana ba media activist mwene abo kweshonge gicayi ishonga y'inaremu ninga ya DP ngo twagambira ishonga ni twatotwena kimenyetso ntabwo ejo nishaba ubwembezi bwambarara bishanyanye ngo umushonge w'ekipinsa rukari kuko rwina abashira bitu barwa cha Uganda mukirukanzi y'umushuma nomanyama ubushuma bwita kabiri bwarengana hariho uciye abantu muri sinjo yagiye kujisa yakwate misinde yargarwa para yazinga hicyaro cora teita kaniri yandi yarukomecha kuko mbwe embera bike yashaka mwino bwebezi bubi mwaguruzo bururu ate mubonabona kuko mbwe bashaka abanyambara arasisi ninja kuri mukono eshaita uteba kuchira y'abantu Obama akaraganisa abantu bacana ba Uganda kandi kikakirira ariko Uganda hati bari kurunje munyikirize mbayisiho abankore press abarukushangwa akakozi kankukonjeru bagira ngo bine homba Ramid Carnival ebero mushanju okwezi no kwa munana 2022 gates niza kwigurasha inaza kasheshe abana bazatahira mbusha kandi umukuru zatahira mu umfaro umwe wa Uganda so bagira ngo kore press ebero mushanju takaburabura ogende oshemerwe n'abatahi bawe programu yabeje Omushana Gw'Ebyobutegyeki GNTV nani mu studio zindanye mu Kajuri Moses Karanzi ubwo ni kansara abo bantu bakatete kandi minister wacu social work and health services ahabwamba City South Division nani mu Robert Twesje na gumjibira cha FDC asimwe Douglas Binjira ubwo ni panelist witu wa Hanuya RCC former RCC Masaka City Steven asimwe hamwe na mujuni Danson Obama arukuruga mu district ya Kamweje hamwe na Isinjoro nasigara ni ino senta nitwe murabe kurunje turebane orokshete orukwisha